fit any assassin din and your friend saying mechanic. Zana prophet kumichacha my sister me YouTube no baby am should be am change here floor and am too much GH. Share na prophet kumichacha me so me share. Me too much. Me chia ne onkrofo nyina radio station fo nyina mani giom ho pa mani age. Eni Ghana maya omuso betie sebe befutuo kakra me de be mamu yi. Ne me nkyerɛkyerɛ kakra yi. Nyame kopon adom na me so obi mani. Me Ghana ni ba. Tinsem bi ko Ghana me so sem sim madwen kyerɛ eba. Me hu sɛ Nigerians destroying Ghanaian economy. Ghana's economy or something like that. Heading no. Na mpese me hwenso me ya me nsa enka nti ma forget it. Minim die si konyina. Na obi a obeka sa asem ni bia me ne na adwene enye peda. Enye Nigeria fo ena e destroy Ghana economy. Enye Nigeria fo na e bokro no wo Ghana. Neja Nigeria fo na ekunkun nipa wo Ghana. But Ghana fo ankasa na ekunkun. Obi beka sa adentia. Se ya ma wo mo kwan amoma metena Ghana amfa ye dan ya ma wo mo so mo henhan se immigration officers any custom officers any Ghana police fo eja wo mo so mo nya de wo pe wo Ghana mamu a na akeka se ye wo mo a eyetro hwe nia Chinese fo etimi ehunu se Ghana ye wo gold wo akura se ha hwan na di Chinese fo ko ho yesi se ohoho so hu abontene epromutu a na ye ekromani na akire no yesi aboa mi so beka wa na fi ntumam ti sa problem no nyina yemfa ma yen ankasa yen Ghana mamufuo no hwese just a simple sa coronavirus abai hwe Ghana airport nko agi $150 ewo airport Europe hanam me hu airport owoji $150 no kokon obi si ye ne de hen say ye 30 minutes no a ebeba 10 no express no na ementi ase enu kra ye say nye Ghana company another company adenti na Ghana company fo edikoma company bi ti se ka say Nigeria fo anasa hoho na ese ga Chinese fo ena Fulani fo a menti ase Fulani fo no anantwie ne hemfo de ya se na Fulani ni se nantwie ne ye ne de ya no ko obi efum kɔwe ne ma ne report ma police ne police antimi anche no ne Fulani ni nda so te hɔ no mo a na de ko hye Fulani ni udu na ama alatani ema alata fon kola be se makomako tete di computer gugudem say Ghana edin a South Ghana no we di obi anim ama alatani ye Ghana passport no register Ghana ID card no de Ghana din bokro no a obeka say ye Nigeria ni me mehunu bi o. That the year 1997 Tunisia me tu kwan na chekakra ma fa nkro bebre Libya mu nyina minimo Niger Algeria nyina ma fa Tunisia matena hoda Bulgaria no na se me wo Europe wanom me pese me ka asem kire mo obi fa nkoshala tani se wa ama ne dan a han a otumi nye dan mobo Ghana apo oba na se 3 months no obi amfa ne dan ama na han a Obana 3 months no wan kire nse ha na etu gold ebele Chinese ni akọ ye nananom ani Ghana fo amasisi adan landlords fo na mo de mo stores ama alata fo se mo retail ani sha aboso kanfo magazine fo challenge na mo de mo store dan mo se mo na beton telephones meto copper wires wo Ghana meton tare omo nkofa ni em free outside em na meton enye Nigeria made South free trade say Nigeria ni ba Ghana also the Nigerian made ni ma na beton. Ana Ghana mra so say ye ma wo mo kwan mo nyerite adenti no mtimi nyerite mani gi say so ame magazine ni aboso kanfo ene secretary ka say ye mpre e ma wo mo mi wo store no e ye kwan no say sa kwan no fa so mani gi pa so ma take action ka mo take control Nigeria for early me many buye na early 70s no Nigeria for ne control Ghana market no Kumasi jom
alatafo nko na maame no kodwom ba na di alatafo ade omo ye yen ubusi na ade na wanto maame alata wade we mekobu e no e bo nya otimi e di dwonso kra to gu so na bizi abai no so monkom krom e agawofo omo nam krom na se wantwe ho a se ni obesi abọ wasi afa no pem wasi akoka obesa buru aka ho na bizi abai no hey eko wasi okwa amen krom no so pa African Union me dey bizi ade I don't care monkom krom krono a ebe nyina ye yenka na fo ne yama won kwan so mo krono nya latani wan fa wodan ya ama no a ena obe wuremu wo afrawo no most of them wuremu wo afrawo enum ni ade Ghana borders no ena mo border guys any custom officers mo check wo mu yese okra na woni pa we ugina de na akopɛ o Ghana obi nso ho na okura sika mo e business na akoye o so ohun business a obeye Ghana when timi an change the business ya go back to Batan obefa ne ma free Ghana kwa it's okay or the goods from Nigeria no loadu ye Nigeria made niam ba ontimi ma brochire ha e me fa second hand engines baby am we no Ghana for be fa bi pa na alata for so a hom so fa Ghana no de ba malata ni bia Ghana e na no de ba se ojai I'm telling you what's afraid na se oye na oboka na ojai me na me ka kire o ti die e ko so mi nuanom misram Ghana for mo fa hye parliamentarian for nko a o enen kora na omo university no omo JSS no omo na be san be di o man because me time no na because school tech no demonstration na ye ne ade nyina na because school tech secondary school demonstration see ho run se breso a US ye tu mu enkora ntefie ne ade nyina omo so omo na ne omo parliament no omo na ye so omo nye no ti say omo parliament be ri be a omo so a akufu adro omo ko sa junior secondary school no high school ni omo wiya no omo nya ba mu wiye no be politics na so be ku parliament so di sika ni bi ne amount for so demonstration a luta continues going on until Ghana for matna say me ye wo hene mi kro we de yentu garam say gold wa asasa say yentu me ma Chinese ni metu he we yara tani no betem krom de na wo ye ene wo be kumi kro ma until say area biare yokumase area bio enkran takrade tamalenum voter region no empanifo ho ne sa area bia wo bia no mutena se am say he yampene ye fada ma mo han efiewurafo no wo se wo mu na aban ene wo mu di mu area fo ne wo mu di efiewura ni bi di dan ma Nigeria ni betena mu a mu no se mo check hunu se alatani na ote ho no okoba we for na di adwuma na oye mu confront no ba Ghana police so ha dwene so obi kura hunu bibi no ho kan ma jalata fo sika di ko si enkoda koden Ghana yenye ne den sesei a mo se jalata fo e Ghana ma na mo Ghana fo mo na mo ye se nipa bonesem no min kola abrim baby ani etie ho ne menhia extension ba amafo se ho e kurofrom ba medium nim say house numbers no e we area no e ME extension menhia extension ho nye kurofrom ye anti new tafo no new tafo ni old tafo e de odi Champions so ho sa ho no e na amafo kurofrom Baptist Church Mr. Yeboah Junction baby a omo no mo so Joseph Clinic wo ne kwasi agima na kwasi agima wo wi no ensuom ho ade ko case down ni nyina no eho ni nyina ye de me share extension eho ye first escafo antem eho na power ya mo akopepe ya mo akote se nipa we sei ma me pina man no ni ade no mo te aja sumadunum esikafo no eni no mo tete obebre edi ko as phone Mr. Adade no nyina no mu gu area ho no mu wosika esikafo kese chief no ni ade no franka stesi nesikafo gu area ho ti akrofo do mani sisu se omma ye na but ye tuo mu gui enya police fo yenya ye papa nom ene nkura asa me no manyi na bie di be 16 years obi kura di 14 mi de na mi sakra be 6 years nom 7 years timi koye bi atans papa e sora na jo na mi di nachi oskokoda omo wi anajo apamu akrofo ye ma ye kira akrofo ni bi kum won ya fana ma police o ade chinya sana police fo be ba ni ye kukrofo no kura finish no since then ya antik se kronphobia ba ho awia kete se nkora ye ne nam ni ehunu se oba ho se o ton pento ye so ye kronfo u be ya lo mi ye so ye kronfo ye hunu se ka bi etwam ne se gina twen ayo ni ye se atete nkro na ti ye ama area ho no wo ye kronfo a wo ma ho e na area ho ne ya se abusua I'm telling you obi on bia area ho ne atena ho che ne sa ayin sa area na me kana me san repeat bi ho ne mfrɛ ne se
Omi say ɛhɔ no ɛyɛ Krofrom henye Krofrom Baptist Church na suku ka ho enka ne hɔ na ne yɛkɔ ɛkɔ sini tembia Baptist fo yi sini pa ba me dem ko school akesiem because school akesiem ɛwɔ ayi ne okese soro hɔ no sɛ school akesiem be school akesiem hɔ yɛ di kyɛm so so ɔte ase ɛna school nkituam so be esini so new tafo aha timbi pese mse ni pem kakra ye ka akronfo ni gui eduru bi akegeti a ubokro no a ye chi wane de broga boat so because akronfo ni hu so mu tu botomu a police post ho no mko ho ne ye gya wo mo eti ye ka se kronfo no a ne ya geda police post kwan no nya kon before say police for mejo na ye kum sa na wo se Ghana mo start ye mo chi kronfo na mo fa ne ma police fo no mo kuno mo chi na no mo kuno e na mo fa mo dan so man obi han Chinese fo no mgu enkura na si na enkura se fo no mutu won and yes langard aba and can there's no langard obi wa asase anu atoma mani pa miensa na ntokwa aba no se langard and can there's no langard o there's no langard if you say oton dan na ba akopɛ na waton utu ton asase na ba untimi koton asase mani pa mienu man ye betwa damage kura ene court asem kokoto anu mu de nam so be say 1 year 2 years asem bo enye 1 year within 2 months na so mu di so obi ekum obi e nso obi ekum obi na nipa nda so dem was we na soma me obi fa de osoma ho nobody care about the osoma wo ye mpe de osoma wo ti wakum nipa no ya chew o se you free ho no mo say Ghana start sa na ema no a e very good but individuals no mo start area bi amuti bi mo start say monye gang enye baako munim mo ho me say Krofrom say etena ho a na enime ho ye kotena in state so no na ye enime ho so start some de kro no ba ho ya ma mo chance o Krofrom bi omafo e de ayi apia ewo ni kun no I'm telling you owi abirechire keke ye ti ni kun no afi na o masuro ti o say area for na mo amo sore ani krom ni ade no cities na omo esera no mutimoto so no mo bokro no ni ade no mo ma wo mo chance yo mo chi o ma mo mmiri mo nku won cause oko police station police fo be gya wo mo so oti ase police fo be gya wo mo police mu kura na akronfo ni na mu cause obi wa no ye kronfo no akojan police sana Nigeria police tie enka no se ane no ekobokro no a na police fo ni guide won ti mo chi wo ma muku won na mesere ye na no mepam chew mo mfa mo nsase ma Chinese fo entu garam se nse ye nsuo enka ne woni hwan na wabegina baabi a demonstration say mo se ye mo ma ye tu garam se de ye nto aba ma wo say nipa no wo lead sa demonstration no woni nkrofo nyina woni sam ya chima kogum I'm telling you enye Lawrence Bransu Lawrence buy no sam ne mani atika Lawrence buy mi hunu before Lawrence now in 1970s say champion time mo ni ade na e woro ma hu Kwame Nkrumah Breso ba Kwame Nkrumah Breso ntimi nye garam se na won tena se ne Kwame Nkrumah Dr. Kwame Nkrumah jao ana ebuzi abre no so omo ma chance ye betew champion Breso ina na ye che ti garam se they are prohibited for many good years to be biara o se ni area no obeso de garam se on to aba no onyai se ni pa na o sa aban ne chi no wodna no ka so obetu garam se na wotu o ka se obetu garam se na ade nti na o se o ma ntu garam asase da o mo fa no fu am se mo fa no fu ena one de nti akro no adoso mo no se obi tie akura ase na afu o ho obedo a wonno oseme betena kra me betena kuma se na mabobra oba woni ba bi da kai afu esei omo ba omo ni ba bi da ebra nkrofo yi yade ba Ghana omo so omo faka omo kom kuro mo abre na masan so masan kogun krensa mo maduane ade na mo kom kuro no mo nto wo mo na oni pada ba bi ba se suo to kuro mo nya ba bi na ensem hunu akwa me kan sam ni bebre na Ghana so suo to kakra bi a ena yiri ye ena abanyin he bra Europe abe he aya amuso awsa broadcasters na monya kwan no a muyi ne munyi the world nhwe hwe Spain Italy hwe America China ensuo tumi to de ensuo ye wo China eye wo America eye wo Spain Italy ni Europe ha na wiasa ebi to Ghana o ensuo nya enframa nya hwe nya hwe wo Ghana o ensuo na eto de eketua bi ene obi won so akosi udan esikwan bi ebugu na abuofu akosi udan si ba bi ensuo fa ensuo no be fa ho no ma ba ensuo de na kyerɛ ha abrokyire ha na ekwan no o ma ye ni yie no abrokyire na o ma ensikwan emansi dan ensikwan no ensuo to a efa kwan ni nyina obi pa o challenge bia ko YouTube ne bo natural disaster o be ye shock eno na o se Ghana fo yi ma Ghana fo television say enye Ghana nko ena ensuo to a eyiri wo sekiri eyiri wo nkuro akahie mu kuro kase capital na eyiri
na afa nipa villages na budegu landslide wo de ya amonhwe saa ne mani no se mo so broadcasters for so no mo so de na me de mam no mo so promote Ghana so ne ma ensuo toko ba bi a na obi de aba ba YouTube Facebook hwese Ghana na ensuo bu fast na mo ton Ghana bola gu ba bi a he etu bi se abrochi he ba bi nyetan na America yeyi America ba bi atere wa wo ba fio America amafo da abonten wa America no enye yize bi didaka mu ni ade pa mo Ghana fo ko amutimi di ebeto se nsuo na ato na obi esresade adan na mo adan na mo ton Ghana good name say Ghana ya ye afu mo hwe agriculture na ya ye no ye tomatoes ye aburo ye obayire mo metobi ye nkun wei ye aduane wei ye ntare wei ye mpabo wei mo fa ngu Facebook ni YouTube na mo ton any krono kakra na krono esi Ghana no ene nanam de nam ene esi no security ene wan security ne mo ankasa security ye individuals mu civilians nam na mu ni security mu na mu information mu ma police information na mo ma ni so a e de no so me yo mo na mo ma take to your hand o chikrofo okuno simple obi kokum obi e okuro bi so mo krofo mo chi na na makum ni bi mo ma police mo fa ne koma police o okum obi e wo mo krom mu area na so okum obi a mo chi na na makum ni bi police for ba no obi akọ ne ba bi simple and short amafo be jan kwa asem Ghana fo ankasa bi so ayom so de krono no mebo your tribe bi wo Ghana omusu ban se krono an no mebo omso omnyai na ye jeje omso omnyai timasima kakra me de minu ya meka ne se problem na Ghana fo na ma Nigeria fo akwan na ma Chinese fo kwan ama other tribes ne kan ekwan akronfo kwan so mu ni dwuma no enye obi biara ti dem di mesia no mo pese o ma na eyi a de maka no mo fa sa kwan no so ena ade ba akoma tena Tunisia so Tunisia so free Kumasi konkran ya ye ma de sa de bedi wo ho so woni adwuma bi aye wo ho a de si bi duru ho se san o san be Kumasi back so free nkran so ebe Kumasi a na woni ade pa bi aye ye ma de si ni so a you go back eno no gi paper free police for them. I'm telling you Tunisia you Tunisia capital say Croque second Tunis na capital no you so fast and you another place be also e din kura e fine pa na sa area no tourist gu ho no mo ti so ko so fast ho no mo a my friend enye easy say ubetimi ayen enye ho no mako easy uko so fast ho no mo a ye ma time e so free ho we free we be twa deport ba Tunis and found say Tunis capital so fast for hia so ti ase o mu hia e na Tunis for so ba so na free sa area ho ba o se hunti utimi memetena ba bi na o ba so a uni mo bia na hotel na akoda no achese hotel ha e na abeda 10 days at 10 days ba so wo say obi a wo dwuma bi ye de a ene obo bia no problem o ma no abeda abonti o say amanfo gu kiosk mu o Ghana say me ye kaya yo na me da abonti ne what bi da ana say mi firi ebuna hafa na say firi Asante Region Croatia so mi firi achim Croatia na me be na me da abonti na amanfo mo musika e na me wo ye e de ye hwe me e na me kunu awu agya me e na otu tiri so o so obi na enye den e me hwe wa na sankrofo nyina mu di porto nkom krom ubetena nkran e na anye yama go back to your village ne kokodo ene akufu adubai na nyese bi soboto wo si ewe munye afu ensase kopa asase do uwa abusuafie kotena abusuafie na munya asemo ye lala sula asresre nkwane ya beyi obi aba TV so e na maami wei e na ne ba shi na chi no ton pan no e na maami wei na ni na mo de kire mo YouTube na mugu Ghana ni mo ase nam de abatu Facebook na mugu Ghana ni mo ase e na oba we na onya baabi na Ghana watena kran 10 years ye watena Kumasi 14 years ye e na wawo ma na oda bontene na wo su amafo ne empeska fra brochire mebo am kotena crash de kodo munya sansem hunu no uni baabi tia uni obi e betena ne nchen a don't go to Kumasi don't go to Accra don't go to Somali don't go to capital sector kura de no ni ade no wo business bi na akoye de a na akoye nkonkoda bontene e ma amafo na enkeska ma eye nsem hunu na Ghana fo die na amafo abrochire ye man 100 ye fam one kokotene crash ne kodo uni hweye school na went mi anko ni yie e na office bi afawo e na wabetene kuma se nkran kuma se oba be kaya yo na asusu ne ma kokotene kurom ne kodo simple na Ghana krono no esonte ye bi mama mo ano no nyame ne mo ntena wo Yesu Kristo dim me nuanom mo ma bye.